LAN i mreža neformalnog obrazovanja na radionicama koje su ova udruženja održala od maja do kraja ovoga mjeseca u aktivnostima projekata do sada je učestvovalo 100-tinjak mladih s područja grada Bihaća. Fokus današnjega završnog dijaloga ili parlaonice bio je na razmjeni znanja i iskustava stečenih na proteklim radionicama i volonterskim akcijama, te na upoznavanju i umrežavanju mladih kako bi u budućnosti poticali aktivizam i volonterizam mladih, te što više doprinijeli razvoju naše zajednice. Svoja iskustva s prethodnih radionica iznijeli su nam Adnan Kurtagić i Dalija Beganović. Poučili smo se snaći u raznim situacijama, pomoći ljudima, volontirali smo svugdje. Ja sam najviše volontirala Crvenom križu, međutim imaju tu Junski smaragd i tu smo volontirali, čistili prirodu. Posjećivali smo staračke domove, pomagali, tu se malo družili, hrane, pakete smo pravili i dijelili ljudima u potrebi. Same ove sve aktivnosti imale veliki doprinos u razvoju aktivizma i rada mladih i podršci mentalnom zdravlju i sve te ekološke radionice koje su normalno imale za cilj da pojačaju ekološku svijest u građana, pogotovo kod mladih. Mogu reći da sam jako zadovoljan uspjehom svih ovih radionica. U protekla 3,5 mjeseca realizirane su brojne aktivnosti kroz projekt Druži se, poboljšaj, aktiviraj, koji je dio regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kojeg financira Europska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih naroda, a sufinancira grad Bihać, naglašava Izolda Osmeragić, predsjednica udruženja LAN. Još uvijek mladi nisu aktivni u onoj mjeri u kojoj mi to očekujemo, ali sve je teško prvi put, pa nadamo se da će u budućnosti to nekom drugom sve ići lakše. I evo, današnjom parlaonicom naše udruženje i udruženje mreže neformalnog obrazovanja završava ovaj dijalog za mlade, nadajući se da će ipak polučiti rezultate i da su svi korisnici uistinu zadovoljni onim što su doživjeli. U svakom slučaju smo zadovoljni sa odazivom mladih na ove aktivnosti. U toku projekta smo realizirali nekoliko radionica i volonterskih akcija, tako da vjerujem da su mladi na taj način i osnaženi, obrazovani, osposobljeni za neke daljnje izazove, da su skupili neko i volontersko iskustvo i u svakom slučaju pohvalno je da su dio svog vremena u toku ljetnog raspusta odvojili na aktivizam i doprinos vlastitoj zajednici. Završni dijalog mladih, kako je istaknuto, rezultat je kontinuiranog djelovanja lokalnih vlasti grada Bihaća, donatora Europske unije i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, kojeg realizira Reload 2 program. Svrha je da se mladi animiraju, prepoznaju njihove potrebe i želje, da se pokrenu i uključe u društvene tokove, te da se potiče njihov aktivizam i volonterizam.